tala falava o tala fau mai le si uofongo le lau muai Wellington ne mo le nei tae ao le aso lua au kuso lua fe lua faa. O lo popole tangata whaingaruenga ale TVNZ ini suinga fau na whaasalalawina atu ile au whaingaruenga ile asona nafi e ono toi whaupopo ai numero ngaluenga e whaamuta ile kamupani o le amatanga o le tausanga na whaasilasila ai ele TVNZ ngaluenga e ono sfuluvalu e whaamalolo e au fiai polo kalame o le Sunday ma le fea kou. O le tausanga taluai a oi ai pia le leipa le malo na whaamauni ai e Hipkins. Le toi whaatatia ese o le fofuanga e tu whaatasia ai le leiti o New Zealand ma le TVNZ. Ua whaailoa mai e le pūlenga a le TV New Zealand e te tawana si itia e le kamupania la tautupe maua i tausanga taitasi i le tolu se furu miliona tala pei ona whaalia e Michael Wood. O le awhaatau nue le TVNZ ana matawhai o i mōtangata New Zealand e ala i le whaamautino ina le lei o loo tāpena ina mea e sili ona le lei e tangata whaingaluenga e ai to mai ma le poto maasani i whaasala launga. O le afiafia na nei o le a whaamawai atu ai le mafutanga whaife au so whaatasi a Wellington ne Porirua ma le Hutt Valley i nisi o le au whaingaluenga o le atu ua le mafutanga ina ua mai ai la la tautua i le laumua nei. O le susunga i le toia ina ia whaatulituri setu ma le whaletua ia me ripa ua malolo penisioni ai nei i le mai ai o le lua se fulu tausanga sa au auna ma ave ai ila ua mawhaife au o le e kalesia e whakasa i le Hutt Valley ma sa whiriwhiria foi e whai matoia ina whaatonu o le lato pūlenga. Ai o le susunga i le tausi matanga luenga i a fuatu i sa le tolo ma le whaletua i a fofoi wau ese sa ngā lulu ma au auna i le ekalesia me to tisi sa mua i taita ma ua mai a le fitu tausanga o le la au aunanga ma o le a whaapeona si ti atu i New South Wales e whaawa wai le tautua i le atua ma lona fina ngalo. E whaapea foi i le tausi matanga luenga i a misionari tui tāmai ma le whaletua i a lolo wha sa ngā lulue i le ekalesia metotisi Samoa i tawa ma o le asiti atu i Dunedin i le motu i sasae e whaawa wai le la au aunanga ma o le amisia i lato i le mafutanga whaife au so whaatasi i la lato tautua e awala i whai ngā lotu mo lio le ava whaapea sia singa o aso wharaile i lungo le tautua le si ufofongo le lau mua. Ma ole a whaatau no ule whaamawaianga i le afo le lima le awhiawhiana nei i le e kalesia e whakasa Cannons Creek i Porirua. Ua whaatonu ina fō mai i whale mai i le Hutt Valley la tau te whaamama moenga ma masini e whaonga awanga se ngase i taimi a opisi i le waainga o mai. O se emaili na lafo i tangata whaingaluenga uma ale i di ma moli mawina i le Leitio New Zealand o loo whailo mai e ngaluenga fō mai e tatau na whai. O le whaamama waenga e maasani na whaia e le au kilini ina ia whaupopo i ala tō ngaluenga i aso taitasi. Ua whaatonu ina fō mai ia whaamama masui moenga whaamama whaleui ma le tele o mea whaingaluenga e fufulu ma whaamama ina. Whaalia e se tasi o fō mai e le o fia whailo ai nalo na ingoa i to tonu o le sifia tasi na ia te wina ma whaamama ai nai moenga e fitu tali atu i ne miliona o telefoni ma ia whaalelea le masini lolomi pepa na ia fesilingia po o alu saolo na taimi i ngā luenga sa whaatulanga mai ilana kone karate whaafo mai mai masalo o ia le tangata pito i taungata i le taimi nei na ta uelea li fo mai e ia ia wanoa whainga luenga o lo o awanoa pea o lo na winga o lo o whaia e isi tangata whainga luenga ale whale mai le tele o ngā luenga whaupopo e le tatauna lato whaia petai na ta ua le whaatonu o le te whaatuora i Wellington ma le Hutt Valley e le o se whaatulanganga ma se whainga fau lea a whai ua whaina oi le lawa o tangata whainganuenga ale soifua maloloina po o le whaititi o le paketi e mawhaiona e whaasoa awala atu i le emaili a kate.green@rnz.co.nz. Ua si itia pusa mea ai malawalawa e fo aina atu e le ofiso soani i mata upu mo tina matamaitai e sawa ina e alato paanga i tutono a inga ona ole taungata o le soifuanga pei ona whaalia i li poti lata mai.
o loo iai le popolenga e to atele tina matamaitai o loo nonofo pea ma o latou taʻitoʻalua i se siʻosiʻo manga e sauaina ai i latou e le o mawhai ona o ese mai ona o loo whaalangolago pea i a latou pāanga. O loo tele ina nonofo pea le tele o tina ma a latou taʻitoʻalua ona o le matitiva ai mai se pea ana o le tamai whaingaluenga i totonu o se ainga pe ona whaalie Susan Parker o le so o upo le ofiso sulufa inga mo tamaitai. E ono sulufitu pasene sa wanga i totonu ainga e le ilipotia pe ona whaailoa e Parker. E iai le laina fisosoani a le Shine e le aisi tutongi mai mawai fale mo le puipuinga ma le saunga le mu mo tina matamaitai ua sosola ese mai i sa wanga. Na ta ua le faufautua sini o sa wanga i totonu ainga Rachel Kane o whaafitau li tau i le tamau ainga e sili atu na ta atele i tina e talo sangaina fisosoani. Na mawai le Shine le tolu 10% i le tele o wala au mose fisosoani i totonu o masina e tolu mua o le tausanga nei o le mativa atu vale whaafitau li tau tupe e mafua isa wanga i totonu ainga mai mawhaiona sili atu le onga o tūlanga e mawhaiona o iai. O loo iai laina e mawhaiona vilina mo se fisosoani isa wanga i totonu ainga e iai le Women's Refuge i le o walu se lau fitu tolu walu wha tolu o le laina o le It's Not Okay o le o walu se lau wha lima ono wha lima se fulu o le Shine o le o lima o walu fitu wha ono tolu e fo ile laina o le Victim Support o le o walu se lau walu wha lua walu wha ono ma le laina o le Help i Aukilani mo Wellingtone e tatala luas fulfaitu la fitu aso le vaiaso o Aukilani o le o iwa ono lua tolu tasi fitu se lau mo Wellingtone o le o wha walu o tasi ono lima. O le whaia o tonga fitinga i mata ma whaititia le mawalunga o le cholesterol o nisio awala fo e whaititia i le ngase o le mawhau po o le dementia pei ona whaalia i su enga fo. Ua whailoa scientisi whaafitau li e se fulu wha o le soifua maloloina a whaia whaititia pe ave esea e mawhaiona puipuia mai ai le lata i le afo le numero o tangata e whaamaonia i le dementia i le lalolangi. O lo ovalo ia le au su e sili atu le whaalua ino le numero o tangata e maua i le dementia e o atu i le se lau 5.3 miliona i le luafe 5. O a onga whaafoma i e lua o loo iai nei le atunuu e mawhaiona o oina i le whaitau se lau o isi fōma i le tausanga pe a whai e maali li le malo e whaatupe e tusai ma se lipoti a le Universite o Otago ma Aukilani. Na whai loa i lipoti e mawhaiona whaatupu te leina le 5 se lau valu sfuluiva o loo iai nei i le valu se lau valuiva ma i le luafe luafitu. O fuafuanga a le Universite o Waikato mo se a onga whaafoma i lona tolu le National School of Rural Health o le awha alua i le malo le whaitau se lau miliona tā la o tau e whaatupe ai pe ai ai se mali lienga e a whewhitu se lau o lo o whaititi ai le numero o fōma e New Zealand le taimi nei ma o lo o whaatu langa e whaalua ina i le lua whetolu lua. O lo o whaau au su e ngai le mafua anga na motu si ai au nanga a le Microsoft i le aso tofi na whaina porkalame o le komipiuta o le Outlook, Teams, maisi porkalame i komipiuta na a fia fo se vaenga o au nanga a le palemene ma o le aso lulu na matawina ai e au nanga a le Microsoft, Outlook ma le Minecraft. Se oso whainga i lunga o upenga ta whailangi ma ua lata i le lua vai aso talo na a fia whaitau miliona o komipiuta i le lalolangi o na o le whaale tonu o se porkalame po o se software a se kamupani e whaongaina le Microsoft Windows. I ta alonga na manumalo le awalo waa o waalo o au ta ito alua ta ilua foe ale tangata ito atasi. Le double scarlet ta mai ta New Zealand i ta alonga ale Olimpika i pale farani. Mamaua ai e Lucy Spores ma Brooke Francis le pini auro i ta amilo sanga mo moe faa o le sailinga siamu pini i le afia na nafi o Spore ma Francis o tina umai to alua. Ma o la pini auro na manumalo e whaafetaya i le sao o tina e tusai ma la wha matalanga i le autusitala na manumalo fo ia tamaitai e to alua i le pine siliva i le Olimpika na whaia i Tokyo. O le pine aurolo na lua le a New Zealand talo na amata ta alonga a le Olimpika na manumalo fo i le awalova a ali i ta ito awha a New Zealand i le pine siliva i la lato ta amilosanga. Tala fo ia mai le sifofongo le laumua mo le nivaenga o le tae ao.